Oyengenza wethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka Inkosi yo-Admin. Uma uqala ngene kule channel qinisekisa ugcinisele usubscribe. Thola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Usinde engozini yemoto umsakazo Ukhozi FM uboniswa moto efika-ke enye yezimoto ebiphuma-ke emgwaqeni iza-ke kweyakhe. Le ngozi yenzeke ngaseHarding evela-ke eMzimkhulu ngomgqibelo-ke engomeni yasenhlangwini-ke wey'ngane zakwethu la khona beyihlelwe i-ANC lapho-ke bephethe khona uhlelo noma-ke imoto yakhe ilandwe-ke abezokuthutha-ke ilimele-ke kanzima. Kuthiwa-ke ubevika imoto ebinabazalwane. Zindaba-ke lezi ezibuhlungu kakhulu. Sibonga khona ukuthi-ke intokazi ekwazile ukuthi-ke yasinda-ke kuleya ngozi-ke yemoto.